iwan sinunod kadapatong Yesus nasoliho harap sondipo no kita malu Yesus kasasalit korong maboduli ay soko iwan sinunod kadapatong Yesus nasoliho ay sokoriran sinunod kadapatong Yesus nasoliho kadapatong sandilo di Yesus. Kano misisa to ka di suang sambayang. Kinurhingan suang kerjaan sorga kasuaban di bano. Kung si kawihay tu nakano hihay datin milambus isuang dat kay sisaan da sumambayang iti. Kung si kaw nagi tu ititimpu datin nahakno nga miladahay gunoon isuang dat kapurimanan isuang dat nuno po buru-buruan dahay nga miyampay nagyahed isuang gat kay sisaan dat makinangaw di boros-boros no. May dad alano sa kay sisaan dahay tim alumis piramutan sambulo pakinangahan dahay gisamba nuno pait embulayan dahay nga manahak dot kagiratan kay samakan dahay kumadya. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya mo baras ako sa nang kasuaban kumadatid insanan. Nati mo baras sa nakalambat naman tad. Suway bugari bo kalambat na pagi nga agu mo na po hat pabarasan dati nga sa dia maklum na memang nakalambat no. Nakasupan nga ito di lamanok. Kaya jadi ay ombalan ta kana gindad kulom ako kurad it point nurdi katitilambus natitimpu nga agumo na matiat ay kantob agumo na kabaling kahangan dat sa kirad kadawadaw ba memang iya din ari. Oke jadi siyaw daw kayo tu sangandadandad ko mahadad asa na nga pramutan dat harap pada lunah pada minit tila nga isa ikaswayan ko dat sira na pakotbah nga ani ba imati kotbah ina pwede nakatali ba miyampay ta kapa hintay ko nom apat na no pada minit ta kotbah nga itinagi dong kaswabon senjam nga miagalit ay kabagal na sumano. Okay, bahay na po hom. Tulo na po panambarasan dati nga dua jalan. Sayra na po oritan la komondaralan nga patumbayaan ako dat pingsanan to kono po nga nakombal to kon nakawaya iti kamoyan dat duaralan. Dua misimpang. Hirinan dam mamuhan dam toko mamili toko dat hingga maralan do wayaan kuti ka. Sakira na pod iralan ko piyo. Ay pagindalan toko harodi dua pisimpangan hingga diwayaan. Gumibang ko mumangwanan. Ilo na pot kantakan magalo nga sayra dat orikot toko di komunda apalid. Hinggo madihot ay patut tuwayaan iti ka. Nga asonong ibo kawaya toko igalibang napalid. Nga
mantad ka inapalid no katunod ket ta kanagidi di kinayanan. Atumbayan akud agumo ni kawaya da mi agalid di. Kumbal akud kapi boras sa sangulo na tambalot. Uhat ako na di kayla kadit tumaya kud hiri kinayanan di. Kayla kadit haratit paingkaangaran iti kinayanan bo. Oh, kayla kud di kasyo. Ay, kumbal ka medilo no kumbal ka. Hiri na di nakapian ta ko di sarita tu moyo ko diri isiyo nga nakumbal. Hilo na pamatidim paingka. Milas siyo man suri tawod paingkukuro kaboboyohan di kinayanan. Ina pa di kalimpupuson na di nga kadisyo. Kakuaan na pod no kaylo ako di kinayanan nga napalid ako di bo kasyo. Napalid ako ka. Ina pa di hit kinailan ko na pa dit it pinimboras ko diti no di nga mintutok ako di ralan magihumbaralan dat sumaliwan. Irin na din no ngay ko di hiti. Manta di man napalid. Apalid hiri na gid kaylo ta kanagid di paingkukuro hi kaindalanan da hiri. Harohit mantad ka napalid nga ay katutun na sumandak ti hari matiad di. Iri na kinaimpunan uhat ko nga hiri na kinaimpunan. Sayda ko hiti. Kada pun it si tanga jam lagi ka. Record setengah jam lagi. Jadi ilo na po kamondaralan nga takoy ilano paingkukuro kasunsudan. Paingkan dagiti kamondaralan ko posyon. Nga haro hikanta kandet dati orotianom paingkukuro hitiralan. Naboras sa iswanggat Amsal 3 ayat 31. Sayra na pod kakitoh ta kodit tulun dot borasan na pod datid amo atumbayaan da kinorohingan. Teko akon ko panano da kinorohingan. O kita dati nga sanongit kaposyon di ulo. Miyagalo sanong nagi ka iati it atumbayaan da kinorohingan. Nga susunod na pod dilo kada takono ongoy tanud di ralan di ulo. Yan, ako'y mga kabilo. Amsal 3 ayat 31. Kada kau iri hati. Uga di iri hati di hoy. Mosolon ka. Kada kau mosolon dot kumaditulun dot momonse karaton. Kada kau no paganud iso piaralan mantad daw. Sakira na pod kayla takad ina pay tulun nga paintangkid da mantad da kinorohingan. Kana pod hitim kada takono ongoy omit. Iso piaralan daw nga kada takono omit. Sakira no ina pairalan di siyo nga nung kadhilo melakukan kelaliman. Kaubasan na pod hiti nga harati kakausan dati takuri. Nakurumay siyo tumbayan da kinorohingan. O kita takono pohom miya di ay mimang ayso na kinorohingan da ikaposyon daw nga pay mahamaha nagi kaposyon di siyo kadati. Iti adit kamamaju nagi siyo ka. Mambatamba nagi atusin, kauntungan, kahaharan. Nga sakira na pod aylan datid isiyo na pohom kapiyon takot kinorohingan naralan. Kada tako no ngay tanud di siyo. Kada no ngay hunsu. Kada no ngay humpit. Di ralan daw. Aylan tako na pod apay ngon tako ilagon na may omitit ralan da tindalanan dilo.
Har nagimoti kanta-kandat iyati no tinga harati kamoyendat planning, perancangan. Nu gadi ti planning ka dusun. Dusun bore nga dusun taralom ge planning. Harati ransangan dati iti pamuhandaman dati paingkukuro paindalanon toko. Iri ni mamuhandam to kanandad paingka hari bulan iyati paingka iyati moyo kunandad hilom paingka andam paindalanon ku ka. Atumbayan aku timpud danda nga hari ipagilitan dati dat haro naginawod paingka humaan ku. Nga tuman udapad kitab Yeremia gumo mati ayat tabay no nga saran ni bani iba ki. Yeremia book kohopod ayat kedua no padam talu. Hiti na po minaboras nga Yeremia book kohopod ayat kedua no padam talu. Ay laan ko'y kinarahingan dat tulun na po nga ay sa kuwasa dat papayli daralan daw. Ino pa'y tulun da mamanaw nga ay sa kuwasa diolo dot papatantu da lang daw. Nakura malo to yelo. Ay sa kuwasa to ko. Dot papatumboyo daralan dati. Inagitulun na magindalan nga ay sa kuwasa dot menetapkan langkahnya. Tepat itu niya gali di pengkur ako pengalaman. Magindalan ko iti na dati tindalanon nga suway naway andati. Suway kinatutukan to ko. Ino po hi ko ginawaan dati nga haray timpo dat ako ni ko niya gali dit kasunsudan. Muntok na po dati beriman kumakinorahingan. Nga sira na po igitan to ko tit sambayang ko posiyan dati nga nuno ka dati. May nayahay ako ka. Jadi ano po oso nang itindalanan da kasunsudan di pagindalanan dati. Adi no rikoton itamodon. Iya dit aruwa ligi na sumono boh nga atumbayaan ta ko kumakinorahingan. Isiyo no hit milad papatunod dati. Nga hamo ti apuri manani ri sumono. Ina pwede sa dapon ka nihab nga minanalipon ako di PA. Nga iti na po handphone dot gunaan ko nga ni ando batiri. Harot iso 1% po tok ararahaw minay popoputilot ay panas. Jadi painsas di nga munang kiburas ay kakausanong itidi teman ko piyo. Mantad ko painga putila panas gunaon lumasu di lumasu di aya lumasu iti handphone ko hay kangko nga son sagot mo maguno kada kaila haralahin pun datara at tiso bo kada kaila depan mata di malayo depan mata timba bando mata hilo handphone nga ulam no kuryari tu nimbubul nakikita ibadari nga anay mo ayan kapiyo ba ayah nakurolo dito dihom ay nakita ka haro timpu dati dot ay painsadya na hiralan nga ato koy okito kano po di malayo nga tidak perasan miyagal magihum to ko ralandat ay magihum to kod ay
It angaratu, kaubasan po nga miyaga lumikanik lah, ka ratu inat nga hirin na gidi galinting, kagalintingan. To iya pa di mangingguto, iya pa di mangingguto mingkahe di sakot, kamawon no di tihinggon, madina ati natatak. Nu kadinat, dia kutih kadinat, dia kutih kadinat nga ato kay di korongaw, ato kay di kailo hindi boros siya di. Kokito nunon dari nga hirik kinayonon dit, kay dadi atumbayan dat naihumngai kuno bari didhi titino kano. Kanda di tambalut, dia kutih kasiya di nga, kay giya kay boros siya, kay giya karati kamoy papanganak. Iti pagindalanan iti ralan dati nga, kombal to kay miyagalid di. Bobos-bobos to kod ay monotos. Painsa dia ni ralandat suwaid it labi kasanong kahiri. Nga namilad kukurayon miyaga lang ay mo itako pumuli barang. Boliya nunod diri gatang po nga ₱100. Naboli na di. Pamanaw-manaw ka diri kada sampapi nga kakita no nagidi dualo no nahupod. Arat taday ginawo yun dit apanganakan no dabo. Nga no kadin naboli no na ibolian no. Haro di do na hupod ringit tapiswayan. Jadi iti pagindalanan dat kaposian dati nga hara timpo-timpo kawaya to kami agalid di. Iti napot ralandot man dati waya ay nga inapahit pagindalanan dati nga osonong nga atopot na po nga haroy ralandot lobid osonong ko it winayaan dati nga mantad ko iri na pilihan dati ato ko di o kita ralandot osonong idi. Ipanumayaan dati sayra no pod noray tanda hilod Yeremia et kohopod buk kohopod et dun hopod am talu do iati no po nga ay sa kuwasa dati dot ay menentukan jalannya ay sa nagikuwasa dati do magindalan dot menetapkan langkahnya isay di hara kuwasa. Panumbayaan dati kinorohingan na hara kuwasa. Iri nagikakuan dot iati no po nga apatut tokod makiano pangupan da kinorohingan dot makitudok koralanda hinggay apatut dati indalanon. No kadi sambayanggot ay pinatudok di Jesus. Kada no dada haro pagumbalan da tadaw do bay no. Makiano to kono kinorohingan dot inapohit tindalanan dati nga kapiyon to kiralanda kinorohingan. Iso na pakaguhot kagaton dati isuangget pagindalanon nga iti duo ginawa. Tumanud da kinorohingan tayko tanudanit korohian dat sendiri korohian toko. Tumanud dapat isuangget Yakubus buko iso ayat 8 nga sayra na pod duo ginawa dati. Tako naman ti asimbayan. Tumanud to kadadi di panuhan da kinorohingan nga napohit o taguangan dati karait tot pagigi humanto ko karait do karaja. Hingga di mano. Kumbalo kud nakatanud dot iso o grup WhatsApp. Hiri na po di suang nga grup nga masagan temudot magiboros-boros sa right ko hari Sabat. Memang ngod iati sebagai panandu kinorohingan nga hari Sabat iri na hiigitan dati
patut to iati ka. Ikalimpupusan kadi sanglu na sigu. Iya di nagidari nga aya orubati di kasyo. Miagal na podoho piro linaid no sinumikul piro linaid no ay nuridi panawitit ipakerjaan no sigog kadi kawayat ti memilih kadi amoy katagakan kono karaja ka. Hilo nad opiduo ginaw dati. Tumanud ka kinarahingan, katumanod ka dit osorow dati det milo papaburu do kaposian dati. Ori tanad do po di sumandak ko to kita ko ori tanad lo sumandak Bah. Ino po sumandak nga misuway katumbayaan. Akon ko isi sa katumbayaan. Hirinad opiduo ginaw. Tumanod ka diralan di sumandak. Tay katang kiadan no. Aru ali mamusaraw Yadit auru takay mamusarom hinggo. Iri nakanto kakuaan dat. Sa kira po magigihum nga. Magihum ko na dit isisa katumbayaan ka. Nawayaan na dako lo ba? Ang gumuni na kawaya. Nga man na po dihit. Imo na pot kapiyo. Sayra na pod na po hit. Apurimanan na kod. Na po hit. Sumandak tay katanakwa gudi nga. Okon naging mangusa da kod ikapolidon. Tangkiadan no ka. Nga sakira nasawo no na di. Kada na di. Pinsilap-silap. Ayan na silapan ko lang. Tagwangon no po di man. No di imbayaton no di. Kada tako na hiyati o imbayat. No kailo tako na hingga hit. Ralan na kinarahingan na po yung tapot. Kamu na pada nga tako na dadi imbayat di diri bo. Arayan ko mong kabot ay ayat ako limpupuson. Munta ka pelajaran natin ko sabo na bay no. Isuang dat Yosua. Buk kedua na podam mapat. Yosua 24 ayat ke podam 5. Gisom dat 2 na podam mapat. Anaruh dadi sorry talo nga. Manta ka na pod. Manta ada ayat ke podam 5. Nga Yosua 24 ayat 15. Nga sekira na pod osoro do kaud amu osonong. Dot sumambayang kumakin rohingan. May no di do ko pilio do tadaw do bayno. Do isay nang kuot. Do kayo sambahon. Kinorohingan. Di molohingon do kayo. Sumambayang ilo soborong rahat Efrat. Tayo ko kinorohingan da tulun Amori. Hingga paingian ko diri. Nga. Yoho no pohom. Suang walay ko. Iyahay no po nga sumambayang. Kumakinorohingan. Asaru to kayo mutik kawaya ilod atapot kapyo. Nga ato kayo apurimanan kay. Kumoiso kano pod hilo. Isay do kayo pilion da sumambayang. Kinorohingan di kamolohingan do kayo. Tayko kinorohingan di hinakinoyon do ko dundo. Tok agayo mo ti dilongon imbulayay ki. Imolohing dati dilaid nuno katumayaan dilo. Ninik moyang. Kamolohingan. Ino po inilan dati ay
miagalno po dahay nga inapay tadu itaki nga okani kakatutun da kinorohingan. Inapay katun nga ini tapa. Jadi ihay na po nga tanganak. Inapahit ogiro to pananudan da right ko iti kamoyan dat ay suku kaum. Nga oilan ngay delom isay kinorohingan dit kokihan. Koduan kokihan dilaid. Omhirinan na papaindalanon upacara ngay. Koilo helo papaindalan tu iti namati itinungkusan dati. Tinungkusan dati mantadit kokihan po. Pengkan kadang iti piat kamoyan dati zaman modern. Timpu dendo. Timpu na po ba na gumu na dihot hugama. Gumu hugama, gumu denominasi. Kaintutun na di Melbourne na sang ulo na sumandak. Isiya nagyaman ako insa ko. May na di siya angatay sumandak kot minsing ilabora sa kinarahingan. Pagano kitab, pagano panduan dat belajar, may na di siya di panambarasay siya. Right ko, boros-boros kinarahingan. Nga nukad sumandak hindi nga hari hugama. Sayra no po nakarati no koilohi sumandak hindi. Da paing kukurohit da iso indo kitabo. Paing kukurohit monopot mumbalda monopot tumanud dat panudukan hilak kitab. Agayat dadi ginaw siyo. Yulo ti pumadakap yulo ka. Nga nunukantob. Inapay kantob nga iti nahugama dahay mantadit kokihan po magisambodondo ka. Iri kantob idi. Harot kantakandat kokito to kapiad hingga hipoin topot. Orotihan dati. Nga inapay kantob dati nga di milod iti no hit igitan dahay iti no katumbayan dahay mantadit kokihan padahay ka. Nga naimbulayan mo ti Dioswa. Pilio na dokom isay sambahon, isay sambayangan do kayo. Ikinorohingan di kokihan do kayo. Toy ko, haralo kumuduo, nga manto ko tino. Jadi, ipagilitan do kayo timpu dodondo duo ginawo. Isuang ka pergumulan dat monorimo di Yesus ka amo. Haron na hugama do kayo. Nga haro oilan apurimanani do kayo dat inopoy pananudan dati nga haro pohit mumbalat lobi kosomok miagalit penuhuan dat boros-boros kinorohingan. Insan po secara jujur miampay dat kasiribaw na ginawo. Kapuriman na kudat ay isa o kandasan. Da sebagai sangulun Adventist. Nga iti katumbayaan dat mumbalo mo no tosot point mananud dit boros-boros sa ilak kitab. Haron na po hipay labi-labi ko iti pananudan na Adventist iho nga mumusoro ko. Nga gumu ipagilitan dati kapuriman miagalid Nga inapay kantob dati dat ay bergabung misiso dat mumbaldi mundali hitit pananudan dat may insomok di boros-boros kinorohingan. Nga pananudan di kokihan dati, molohing dati. Koy lo to koy dat
Sunuday na di Melbourne dat pengka matitidi ati ka. Kailo na di sumandak. Nga ay di siya tumanud nakuro. Tu iri nagyahit katumbayaan nila mantadit kokihan ninik moyang. Ang pamusarahay na kama. Pamusarahay na isay di tanudan no. Ininik moyang nako ko iti katumbayaan. Kebenaran inimbulayan. Suway ka iri. Iti na po dit pananudan dati nga oyong bayat iti kamoyan dat kinoyonon. Ino pa'y kumudua dahitid naraitan nga kano pa dihiti tay ko kinorahingan da tulun amori yang negerinya kamudiami. Kombal to ko nagikawaya iti yang negerinya kamudiami. Kamun pala itang Pinay nga ino pa'y pananudan dati. Katumbayaan dati. Nga oyong bayat ilot hingga ho kinaing kokoton dati. Hingga ko paingiyon. Okay? Sayra na po, karikot ang paingiyon takad di koyon nandat it dan sampagunan. Ilo na matila kamoyan nilo dat. Tay ko sumamba ka kinorahingan dit ay sambahan dit tulun dahin na kinaing kokoton kinayonan da kayo. Kumbal ta ka na po mo sampagunan. Kongay ka na din. Ina pa dihit hirit yun na nukumaraja. Nga pa yung susuway katumbayaan. Akon ko miyagal dia. Nga mantad ko manuh kod otari mo ko dilo. Sinumimban di katumbayaan no. Tinumanud ka di katumbayaan dilo. May dad ina pa'y ginawa no nga. Sayra na po katanud ka piyagal nila dilo panumbayaan nga. Otari mo kondo dilo. Iri nga nimbulayan ni mati di Yosua. Hari na ko sumamba kung na kinarahingan, nasambahon nindat tulun-tulun da hinad kinayonan da kayo. Jadi, iti na pa kamayan dat moy da iati na pa nga otari mo da tulun. Ata kayo muruom nunoy pa wan sayan dilo, iati nga tumanon. Ay muruom ya galid de. Naraytandit isuanggat kitab Amsal 3 ayat 31 dito no. Sakira na pod ay lan dati pointangki daralani ditulun. Kada to ko no ngay walun da may tanud diralan dilo. Ay lan to ko na pointangkid. Jadi sakira ko ngay to ko iso kinayonon. Dit ino pa'y tulun-tulun dahiri nga akon ko pointanud da bura sa kinarahingan. Kada to ko na pamili daralan dilo. Hinggo na po kapuriman to kod miyagalidit adadan. Hari mo ti kanta-kanta itinupot katumbayan na ti kumakinarahingan nga. Di pengaruhi iti kinayonon dati. Umbalay pagid. Iya, na di si bintis sa hirik kinayonon ni digi. Tok akukuro ko no. Sedangkan no miyagal pia di tidahay tuit. Mantad po di tahun 80-an dahiti. Sayra dam miyagal hararuyong. Subuh-subuhom ruyong kam. Kadang-kadang iya na rumikot. Sangulun ka na si bintis. Orikot nanday minum. Orikot nanday makan. To. Aga, timoti ito purimanan. Nukuro. Haro na ngayit, o tingayaman ko. Oy kuman mo. Ba minum. Aya, dia tidak minum pula itu. Kaduwakon. Hiri na nga. Kapuriman ko. Painsusuay ko hiri mo. Mantadid di. Mamusaraw ko na didot.
Moed ay sa pisuayan, tumanud ka dit panumbayaan dilo. Haro kati di diti pagilitan dati. Haro himati nga no kadi Yosua. May na dati pilio. Tumanud to kadi kinorohingan do kokihan dati panumbayaan pananudan dilo. Tay ko tumanud ko dit pananudan dit hinggo ko paingyon. To kay insalawon dat. Agumbo itit ay jamaat dati dat aratu. Tu isa na pangaro nga itit hinggo hilo paingyon. Iri nagitang pinad sa irada harohot tanganak. Kompinayan dati may hilom malaya. Ngayon dako patunod daom isay mo sitar do hilo. May dat harohom milod manguhup diolo dat papatunod da hingga sambayangan. Sakira na pod mindaw daw. Isay na ko ilod orikot na matidilot. Tay ko sumambayang ko di kinorohingan di sambahon isambayangan di hirikin na ko. Jadi irinit inopohit osanong donore tandi sang ulo na masitar nga kasyo. Miagal ko sayra dat mamanawi tanak do mga isikul. Tay ko may karaja. Papaharo nagyad sambayang got ipagindalanon. Magangat ito nga tambalot-tambalot. Paharad acarad ori kasat mamanaw na dila tanak ko may sikula hilo. Itindid orahyandid pinapaharad tinimungan da sumambayang. Katalibid di, isay di mo si taro hilod di hoy ka. Magiuhat-uhat o ikuwa mo si tar. Anuan, nuna numburi tanak no. Ngono doho patudukod garaja iti ka. May dahdat inapahit tanak tampinay takadi nga katano di kinarahingan da sambahon di hingga kinainan disyo. No kadidilo. No dihot disyo do kaing kokoton. Nga iyo ho na pohom sangkawalayan ko. Kami akan beribadah pada Tuhan. No kailo no katumbayaan di pentopot. Kami dan keluarga. Iyo ho suang walay. Kamu no pala suang walay lo nga ani siya mamaduli di kokihan. Maduli di kokihan ki. Idong kokihan do karuaraga diulo. Doho iti karuarga ko. Iti karuaraga. Iti keluarga ko. Mamili ako na sumambayang kumakinorahingan. Inod ako katumbayaan, ikinainan takad imisusuay katumbayan, inod ako katumbayaan, nga iho na po mamili ako na dat sumambayang kumakinorahingan. Kamuno po di tampinay nga, takadi ay bayat, di kamuyan dat katumbayaan di turun tamurun, nagi ay bayat di katumbayaan di hirit tiyonan dati. Hali piyad kapiagal, kapihunong katumbayaan to ko. Gati mo tilo. Miagal didit ako opaduli diolo. Miagal didit ako opuso. Pointano di diolo do korohian. Iper undang-undang na katantu diolo. Ino padihit. Sayra na pod miagal di no koboras di Yosua. Ino padi tulun-tulun di siyo. Nuka. Simbar no padidit. Ay tulun-tulun daw. Osado na bondoh dat ipagilitan dahay do mo nang kiad da kinarahingan. Dot
sumamba da kinorohingan da suway ka. Serangan toko barasay Mia Galilo nga yati nga kaborosid. Ay bondo ko piyahay sumamba kinorohingan da suway ka. Nga nakura tu nakabora si Joshua da Mia Galilo. Asadu nandad mo yahay sambayang menongkia dahe kinorohingan sumambayang kinorohingan da suway. Kakuaan na po nga kinorohingan dati isiyon ay minangahak dati kokihan dati mantad da tanah Mesir mantad da ay walay di menginggorit inagi minamonsid tanda-tanda di kasuenan dat agayo itaguangan da mata dati iminangintirong dati sa ninarut ralandit winayaan toko nagi ipagilitan dat oinsanan dat tinaru dinawayan dati. Jadi oratian dati latulun da Israel antakanilo mantad po di kepimpinan di Musa irino katumbayaan dilo nigitan tu irinik nakatantud ait umat yan da kinorohingan napuri mana ni diolo dot nakura dito sumamba da kinorohingan da suway tu ino pa'y kinorohingan dati nga isiyo no hit minangahak gumu no kasuwayanan gumu no hot pinaintalang pinakito kinorohingan. Iyati nga kada na dati ilihuay kapurimanan dat pinatahak pinintalang kinorohingan kumadati. Nga momili to kay ralanda suway no kuro. Asaraw piada nga ay itinit inilah jalan terbaik kandad alasan ki. Asa ay lan mah. Ay lan to kay dat ino paderalan na pilihan dati nga ako piyon to kadang kinorohingan. Nga kandadit pangusa. Inilah jalan yang terbaik. Ko basan ni Mia Galid di. Apurimanan to kay dat ino po pilihan dati di nga kasimpang mantadit ralanda kinorohingan. Mia gal naman latulun da Israel. Iyolo nga nakapuriman pimpinan da kinorohingan. Isiyon ay minangahak ka. Nga sumansala. Apo da mualo. Kinorohingan nagi nga minangugad da insanan at tinaru tulun Amori ihir kinenandid itaguangan mata dati. Iyahay nga sumambayang hay kumakinorahingan tu isiyon kinorahingan dati. Nga kadiyoswa akaw nang kudi kasap da sumambah da kinorahingan tu isiyon no kinorahingan dat opulang isiyon nagi kinorahingan dat memiyogu. Ay siya mangampun da kasalahan da dosa da kayo. Sayra dat iya kaw na pa nga manangkiad da kinarahingan. Sumambayang kumad kinarahingan da suway. Isiya na pa di nga gumuli kago kumadiya. Mamonsedit osanong kumado kayo. Mamugas do kayo. Sayra dat isiya na pa nga papumonsedit ang osanong kumado kayo di laid. Simbar na pa di itulun-tulun ni siya kumadiyoswa. Amo kinarahingan na sambahan dahay ka. Ang boras ka di kago Diyoswa. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri. Da iya kau no pa nga minamili da kinarahingan dat sambahan do kayo. Minagakon na itong ulun di. Kami lah saksi ka. Boras na pa di kago di siya nga miyagala pa dim dondo. Kainsadu na da kinarahingan dat suway pagilitan do kayo. May na do kayo
polo kudo o ginawo do kayo kumakinarahingan. Kinarahingan da Israel. Simbar kagudit tulun-tulun daw di kumadi Yosua. Kumakinarahingan dati iyahay no po nga sumambayang inay boras daw ot mandahay po kinongo. Aga timatilot niya Galilo oy. Ino pa'y kamoyan kud agat nga iya di hiboras dati dondo. Suwab-suwab kasimbahan no. Ilo pagid kano po di Yosua, iyo kayo na saksi montok do kayo sandiri ka. Iya, kami saksi. Kakago. Nga, pira-pira linay dumagindalan, kasimpang, kasari oy. Ilo nolo kagatan natin lo po. Nga kanaw no. Makiano to kakagarasan kumakinarahingan. Moidat iti na po katumbayaan dati, pananudan dati kumakinarahingan nga ada katangkid. Oy, lanta ko na dihinggaw hipoin topot. Orotian na dati iti na iralan na po yung topot. Nga haro timpu-timpu iyati na po nga mamuhondam tokod ay aya iyati nga di po nanudan iti hitid po sarili ko. Tumanud ako nagyadila tim ay so nagiot bohiton ka dati. Umbala kagud imbayatan nad sumandak tanganak wago. Agumo no matiot ay tanganak dati dot nangimbayat nangagayat. Isay na kayo na tirikan po tayo ko, naudutan po tayo ko, nangapugay po tayo ko po yung kuro. Nga ilo kadaho nga iso iralandat ikotong kidon iyati tanganak dati. Nga moy no dah kopiyo miya galila numan di Yosua. Gisombo iyati na po nga bersaksi. Isway na po boros sila nga abuli kala kumun na Bornazar. Berjanji mamatos. De kinarahingan na tanudon dati. Ino po tao buru sidi nga no kasusuay kano gadin daw kanuno gi. Kinarahingan nga ibugya sambahon iti ka. Hiri na kagoy kapanganak. Jadi montok na polot kamoyan dat katumbayaan dati. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri. Sekirad suman salaot karuhang, suman salah molohing, suman salah itanganak. Nga pagulian to kono lo. Iyan daw na padi keputusan nuham. No kadiaswa, kamulah saksi terhadap diri kamu sendiri. Iya na matidihot. Saksi dia do iyan dohot. Ralando ay anu. Kamuan na po nga. Cuci tangan. Cuci piring. Cuci tangan to kono lo dilo. Iyan daw na po ralano ham. Ay dia na di Thailand ka. Cuci tangan to kono dito di. Pagulian to kono siya. Miagal na Yosua. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri ka. Sumansala akaruhang. Tanganak. Dia na Thailand indo ka. Ilo nala cuci tangan to kono. Miagal lidit akon ka iyati ot. Ay minanuhu di siya. Do mamili idiralan daw. May to kono anu katatapan. Do iyati na po. Sang kawalayan to ko. Nga mamili to ko do tumanud da kinarahingan. Pati lambus to ko ay tumanud sumambayang umakinarahingan. Di na intutunan dati pointapot. Pananudan dati ralan pananudan dati ay lani dati dat iti na pointapot. Nga asaru to ko da imbayat mantad ko kombolutan, mantad da kinaruhangan, mantad da ipiyahi kinayanon dati,
Saira dat ipo sarili dati. Okon ko miagal dati katumbayan nga ilo no hit kaimbayatan dati. May to ko napilyo dat patilambus to kod ay tumanud dit ralan-ralan da panudukan da kinarahingan. Moida dat ato ko katangkid man tadi dit katumbayaan ang pananudan dati dat nailaan dati da iri na hit pinatudok ang pinakita da kinarahingan. Umulan ngiti Magsusuway Patapulimana Toriri mo Lutos induwa Kadakatomo Haruson lihon Haruson lihon No kita baru Yesus kasasari Ay soko ira Sino Kadakato Kana umisi sa takad iswang sambayang. Kinarahingan di asundu iswang kerjaan sorga. Kasuabon di bayno insan pod on si kawihay. Tunonuan ni hay dot ay iso kagu ho susunod. Dahinggad patilambu si hay ay gumirot tumatap iswanggat pananudan kumadia. Tumay ni head o gumuot mumbal mo gompuong ko pananudan dahay. Ikantay tambalut dahay kinaruhangan. Teko nagikadaw hitulun da ipo sarili dahay. Nga may nahay anwe kagarasan da ginamo. Gisambo hingga na pohot kaing kokotan dahay. Nga patilambus ni head o girot da tumanu da kinarahingan. Ampay ka nagit ang tanganak dahay. Sira na po kain sadu ilo mantad dahay nga kada-adad ilo na po nga atagakan no katumbayaan atagakit kapurimanan dilo dat ay haro katumbayaan kumadia gisamba katangki dilo moid katumbayaan dasway nga haro timpu-timpu dahay dat ay ihay nga apaksa nagi kadawd magakon da iri naralan da pinili dilo nga halip ya megal ti Tuhan tumbaan niya kiginawa kasari ilo rumika tam gumuli kumadia may nakagu ahako oralan dilo do insan po gisam do kaguli ilo katanduli miagal dit ralan do pinatudok no Tuhan berkatay had iswang pagindalan tadaw do bayno gisombot amu dayahay katampisal amu ihay kasimpang mantadi ralan-ralan da pinatudok no. Ampunan tinsanan do sa dahay, tinasambayang dahay iswa ngaran ni Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, asan nang magindalan dat ay tindalanon dat tadaw do bay no? Mahada kapiruba to kakago kaswabon da suwab ke. Hinakaw po kinarahingan mamarakat kasari dati.